Johan bung som le kwa huchi in pilat in Jesu apia azep hi wan sepaiten linglu khu aphanwa khusakwa puan sandubleng asil sakuhi akianga ahong paiwa chibai jutate kumpipa achiwa abengu hi wan pilat apot non a akiangwa enun bangma agil lo na kamukei chi na thei na ding un ngakiangwa kahon pi khia hi achi hi Jesu linglu khu in le puan sandup sil in ahong pot hi pilatin akiangwa enun mihing achi hi hiwan siampulian te le heututen ama amu takun akikowa cross akilden in achi uhi pilatin akiangwa ano mau pai pi un la cross akilden un kenzo bang ma agil lo na kamungal ke hi achi hi zudaten akianga akadanu khata om huaidan bangzel in pathian tapa a akibol ziak in asiding ahi achi wa adong hi pilatin huai thu azakin alaw non sem hi ama in pi sung a avalut non in Jesu kyanga koya hongki pan na hiya achi hi himale Jesun adong ke pilatin kyanga anang ke hon ho pi loading mo hon kha thei le cross a hon kil den thei ka hi chi na thei ke a hiya achi hi Jesun tunglam a kipan piak hi ke le chin katunga hi thei nani ke ding hoi zakin na kyang a hon pehepan khel na lian zo apua hi achi hi a huai nung sia pilat in kha atum a himale zutate akiko wa hiai mi na kha le kaisar lom na hi ke kwa pe kumpipa a kibol kaisar do ahi achiu hi pilatin huai thu azakin Jesu api khia a amin suang lep hebru pau a gabatha achi u huai muna thu khen na tut pha a atu hi huan huai ini paikan an kwang lui na kigin ni ahi a adar guk na vel ahi huan aman zotate kyanga enun na kumpipa u achi hi huan ama okikowa hi mangthang in cross a kilden in achi u hi pilat in akiangwa nakum pipa u cross a ka kilden ding mo achi hi siampulian ten kaisar lo ngal kumpi dang kani ke u achi wa adong u hi Jesu kilden na huchi in pilat in kilden ding in akiangwa ama apeta hi huchi in Jesu apiwa apai hiak pi u hi aman cross ki puakin lugu mun achi u hebru pau a golgotha achi mun tan apai hi huaya cross a alai a Jesu midang ni asika khatwak tuak to akil den u hi pilat in lai agel a cross a atak a Nazareth Jesu zudate kumpipa chi in huai lai gel zudate tampi in asim wa Jesu cross akil den namun u khopi kyang ahi a huai Hebrew pau Greek pau le Latin pau in agel ahi huchi in zuda siam pulian ten apilat kyanga zudate kumpipa chi in gelken zudate kumpipa kahi achi chi in gel join achi hi pilatin a gel hit ahita chi na dong hi wan sepai ten Jesu akil det hit un aswan apuan sil phelli aswa wa phel khat sia din atang wa puanak leng ala u puanak huilo puanak ahi a angong a kipan ato tan a gatho ahi huai zakin amau abu ibot ke dia kwa tan ding ahi hiam ai isan ding u akichi uhi laisiangthawa kapuan selte akihomwa kapuanak ding in ai asan u chi atang tun na ding in hiai thil sepai ten ahi uhi wan Jesu cross kyang a anu sangam Cleopas zi Mary Magdalene ading uhi wan Jesun anu le anung zui a it pa kyang ading amu a anu kyanga anu mei anin natapa achi hi nung zui pa kyanga enin nanu achi hi huai da kapan huai nung zui in aina ama apita hi
Jesu si na huai nung in Jesun thil bang kim hi zo a hi ta chi a thei a lai siang tho atang tun na ding in kadang ata ka chi hi huai a bel khat uain thu ka dim atung wa hu chi in spanji khat uain thu a dia dim in hisop chiang don a takin amu ka atul to hi huan Jesun uain thu ka don hitin zo a hita a chi a huan alu akuna akha ata te a dot na huan kigin ni a hi ziakin sabat ni in ania cross a siluang te le sualang te a omlo na ding awlom lo na ding in huai sabat ni la ni thupi a hingal a zudaten pilat kiang a khe te u hi tan a aluang u pai pi ding in angien u hi sepai te a hong pai wa a kiang a kil de na om tuak masak pe tua masak pen le a khat pen he a hi tan sak u hi himale Jesu kyang hong tunin anasita chi a thei un a he te a hi tan tuan ke u hi himale sepai te laka mi khatin anaka te a dota hu chi in sisan le tu i hong luang hia hi huai te muten a thei sa muten a thei sakta a thu thei sak adik hi again dik chi a ki thei a no leng nagin tak na ding un lai siang tho in agu khat lel leng a hi tan a hi ke ding a chi tang tu na ding in hiai thil a hong om ta hi huan lai siang tho dang in asut pa u lam a ending u asut pa u lam a ending u a chi hi Jesu voina huan huai thil te hidin Joseph Arimathai mi Jesu nung zui zadate ki ta ziak a sim om in ziaga sim om in Jesu luang pai pi ding in pilat kianga angin hi pilatin aphala huchin ahong pai a aluang apai pi ta hi huan Nikodem atung a zan a akianga hong in mura le alo ki helsa buk som nga vel to in ahong pai sam hi Jesu luang alawa zudate ki vuin dan bangin gimlim te to apuan malngat hoi takin atwa mu hi huan cross a akil lup na mun wa huan khat a om a huan a kwama sial ngei lo na han thak khat a om hi zudate ki gin ni a hi zakin han om na akyang chin u a hi to waya Jesu asialta u hi